Kom. Kom in lugar aqui te chama. Vlakte van Hato, sim. Ante Ayabanda nós tem aeroporto, assim nós te corre Ayabanda, nós está em San Pedro, ante vlakte van Hato, tá lugar grande, bonita. E lá nós pantir vista de Kiko e vlakte van Hato te consistir. Maar com pedra, que é isso aqui tá? Você sabe? Coral. Lo qual de bis e pide aqui tava te boiawa. De 5.000 anos passar, o lugar em verdade estava te boiawa. Não estava te crescer ding lamang. E lo qual me ting de mi maki nang ta esqueleto de coral, ante tudo buraco nang ko te mira. Ta camber de bestia chiquito. Nang tudo estava te bibo junto. Me contava coisa preto. Ao cero, tá tiki zuur. Ante zuur com calci, pessoas aqui é pedra nós chamamos calci, pedra de coral, traha de calci. Zuur com calci é inimigo de outro. Ante sei me para mostrar bos não. Me tem boter aqui não. Ante dinge boter aqui tem tiki zuur, tem ácido. Ante aqui te passa. Com tiki ácido, baixa riba je. Meu mas? Misa que está assim. Que está assim, contame. Stentje, tá riba outro. A o é los de outro, tá? Está los. Eigenlijk lokaal te passen, tá quase mesmo cosco, ora bota tira suco de koffie. Você botar suco te duro. Ora bota tira de koffie, bota bira. Of thee. Eta dissolver, eta disparcer. Eta dinge koffie, pero no duro mas. Mesmo costa passo com calque, ora zuur te cai ribaje, ora ácido te cai ribaje. Ao cero nota je sterke maneira é ácido como tinha aqui não, pero ao cero tá assim exatamente a mesma coisa. Ao te core, drente dinge calque, tra gang e gang te vira mais grande, tem camber e bou, camber nang te cresce vira mais grande, anto is sei nos te chama cueva. Assim cueva te forma. Ok, aan de Shingot está cueva jong. Esta tem formação ainda. Está virando cada vez pique mais grande. Ora, a outra cai. Opi grande? É para virar mais grande. Tá mesmo costa passa aqui não, com o qual nós mira agora com o buraco. Wacht, Pouco. Je moet een flashlight hebben. Pero Shingot nós por dentro dinge, para sobre o dak, parte de plafond a cai dentro outro. Então nós podemos vista de cueva que tá moa ainda, que tem água dentro. Zie? Dit is mijn good luck. Ja. Waar moet ik heen? Nee, ga maar. Oh ja. Goed vasthouden. Ja, je moet achterstevoren is het op zich handig. Waar zijn die slangen dan? Ergens. Ze waren er net. Verder gaan. Dante, loop je of niet? Nee, ik ga terug. Wakker riba. Nós está parado dentro refti coral bio. Wat een meer tour e restaurant de coral arriba. Wat een meer ta maneira troncong di palo nang te mostra. Pero e coral ang aqui ta restaurant di bestia nang ta. E agua está conectada com a mão, pero não diretamente. Porque ora você atende a app en vloed, a água te subi, a água te ba. Ora de la mão e a água te haltu, te vloed. Shingot te bin mai ora depois. Dus tem conexão, pero a conexão está nota maneira rio boiteira. Daar komt niemand. Nós também costa bio, costa de antes, de 5.000 anos passado. Antes, a água de Lomang estava para aqui, não?
Was nanga jegi bij landen Pirate Bay naar Hoekse. Zie? Next time, otrom jako wat erbij. Tierom bista bandi Hilton. Wat een miraku e kalki, e clip, tameti in mesmo forma. E clip enang tameti koba maneira isaki. Want é significa que o passado aqui não tá tem água. E temporada que o inteiro é terras a forma, que o terras estava tá boa água, que tá tem rifti coral. Então agora aqui é terrível a mão passou água de la mão, aba pouco, então corsal. Então tem que mais alto. Nós arranha saco antes e costa de corsal estava completamente outro. Nós tá tem rif com laguna atrás. Então caminho nós está sinta, ela mão estava quieto, então caminho nós estava para a hora, canto ela mão tá tem rif de barreira, de barreira rif. Caminho la mão estava bruto, então a força de la mão aqui era aguentar. Dus ik vlakte van Hato, tá é resto de laguna, com rif de barreira sul di landi. Costa de Corsau antes completamente outro voor die hora aqui. Estranho, não? Ando que eita. Boa pergunta, que você quer? Drupsteen. Druipsteen, sim. Você aqui com druipsteen tá? Não. Essa é a pedra que o traga for die kalki que está dissolvida em água. Dus we zijn akkoord, onze papi te kanten die é zuur. A água zuur está dentro de kalki, está dissolver tiki kalki, mas com suco. Anto ora got die água está sali. Tiki die kalki de keer atrás trove. Depois e gota ta cai. Anto abau tiki ta keer atrás trove. Anto bota haya forma na sineki. Anto forma na sineki. Anto saki na te ama stalactiet zie. Anto is zo'n aki na te ama. Stalagmiet. Yep. Wat gebeurt er als de boven en de beneden zo tegen elkaar aankomen? Nou ja, dan te join, dan te bieren hond toe. Dan te wordt hij lokaal aan een pila die druipsteen. Sempre cabe, vai ter boa. We gaan naar een grot. Als je door de ingang gaat, val je 4 meter naar beneden. Wow. Dus dat gaan we niet doen, vallen. Oké? Ik Waarom hebben we het niet gedaan? Ja? Reddingsoperatie, we oefenen daarvoor. Oké? Duw hem even achter die boom. Ja. Wow, my. Guarda dan. I know. Oké, wacht, boek hem eens. Nou, jij voelt ook Hier langs. Boterham. Oké. Krijg ik beneden een fles? Eén keer de moment. Hey Vigo, kan je mijn flashlight ook? Daar was eentje net. Hier, daar. Hier, kijk, hier moet je kijken. Dit is de eerste. Onze flashlight. Hier is onze eerste. Zometeen moeten we daar nog een keer vergeten. Dat is echt hier, kom kijken, vleermuizen. Ik zie ze. Waar? Hier. Geen vleermuizen, jullie liegen. Maken de kabala. Kung hobe nang, nosa den kuiba di 3 sala. E kuiba di 3 sala, dan kuiba ko ta situa ding e midden terras. Nata subi meskos con trapi by riba. Boti es un prome. Kuta kanti lamang. Depois boti e di dos, kuta e midden terras mei. Ando e kuiba e ta situa ding e terras mei. Kuiba di hato, ta situa ding e hoog terras, kuiba di Coral tabak, damit ta situa ding e hoog terras. Kuiba nang riba vlakte di San Pedro Hato, manera kuiba di Ratong, kuiba di Yechi, kuiba di Brua, ta situading in midden terras tambe. Di, por exemplo, kuiba di Xingot, is een ting awa dushi, ading, is een kuiba ding in laag terras.
Oké, wie wil nog het even proberen met deze? Nog niet. Nee. Het is ongeveer 20 meter kruipen. Oh, hier. Dus ja. Stop. Raak. Sties, kom je. Is daar? Als wij naar beneden, daar. Ja. Kom. Ja, mami. Kiko. Kies, kom je? Ja. Nee, aan de passiek is ja, wat het ermee kan. Ga daar zitten dan. Waar? Een zakje? Ja. Mini. Mucho nang. Como sa nga niya ikuweba ko no sabay bisita awi. Oo. Basta mo imaginabos nang ku din pasado tabating katibo nang ku a uwi for din plantasyon ko nang dapat traha anto pa esconde din kuweba biba din kuweba din tempo di katibo o dating certo katibo nang ku a fada di bibabaw di yugo di esclavitud anto nanga huwi bay biba din kuweba nang por exemplo na malpais dapat yung kuweba ku un katibo hene mo ku dapat trana malpais ama chichi dapat na estado anto ela uwi bay biba doon di kuweba nang ela ya suyu din kuweba at después ela ya dos yumas din kuweba tena ora ku nang aboli esclavitud pues kita esclavitud kultur katibo ay na libertad tena momento ela biba din kuweba ang teorie donyo di katibo mesra bay bersek donyo pa su carta de libertad um katibo a huwi foi banda bau sango na sa Adventure City al patras de Jerry Bunsero ting un kuweba se llama kuweba de Tawela pa sobre katibo ko huwi foi banda bau ay biba din kuweba tabata llama Tawela pese te awe kuweba llama Tawela kuweba de Tawela sa sine no sin diferente kuweba na nakosaw kuting nang kos nang interesante di mos historic pa pasading kuweba nang